အားလုံးသောအပြည့်များရှိပါကဤပြောက်ပါစေဤပြောက်ပါစေတော့တယ်ဦးချဟုတ်တယ်ဦးချဒီလိုတော့ကျွန်အုံးတောင်းလို့ကလေးတွေစုပေးလိုက်အောင်လေမိသားတွေကလည်းပေးရပါလေစုပေးပါဦးရပါစေလေတော့ပညာတတ်ရပါစေโอเคစကြမယ်ထိုင်မယ်ကလပ်ရတာတော့ကျန်တဲ့မိဘတွေလည်းစုပေးအောင်လေအော်ဒီမှာပေးကျန်တဲ့မိဘတွေလည်းစုပေးအောင်လေကိုသားသမီးကိုစုပေးတော့ကဲမိဘတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးစုပေးလိုက်ကျမ်းပါစေချမ်းသာပါစေပညာတတ်ရည်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့သွားလေးရအောင်ဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းနဲ့ကေဝေးကြပါစေကြီးတဲ့ပြည့်တွေအကုန်လုံးလည်းခွင့်လောက်ပါစေကဲဟုတ်အဲ့ဒါမိဘတွေပြောဟုတ်သူတို့နားလေအောင်လည်းပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမအဲ့ဒါဘာသာပြန်ပေးတယ်အမဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အတက်နိုင်လို့ja, eller vi forældre tilgiver jer, og vi giver til også til jer, at I får lykkelig i jeres fremtid, og hvad hedder det? Ja, der er det. Kommer med blå og høj bilen, og kommer bedre liv til jeres fremtid. Og I bliver sund og rask krop. Sådan. Det var det. I får. Jeg kan jo oversætte alle sammen. Nadela. Ja. Nadela. Ja. Hvis I beder om i dag, så I bliver længere liv. Vi var det jo sikkert at det siger vi. Vi var det jo sikkert at det er sjovt med napper med. Og I bliver smuk, og I bliver smart med drengene, ikke også? Vi var det jo sikkert at det er chammer med. Det går chammer med. I bliver sund krop, og I bliver rige mennesker. Mange penge. Vi var det jo sikkert at vi var det jo sikkert at det er vi var det var det jo penge med, penge med. I får høje uddannelser og høj brugstilling til jeres fremtid. Vi var det jo sikkert at det er både i time, både i time. Kan du ikke mere? Det er ikke noget med både med sin udvikling. Det var både ja. Hvad lader du? Dambo. Hvad kan vi I får med høj stilling? I kan bestemme måske andre mennesker, fordi I får høj arbejde og høj uddannelse. Hey, hør efter. Og I får måske de andre respektere jer, og de andre I bliver om en dag med ligesom vi. Som hvis I har gode mennesker og høje uddannelser. Ligesom med dronningen. Her i Danmark, det er respektere dronningen, når man kommer ud og besøger folk.